Le teachtar legan Gaeilge de bhriathair focloir.ie, cuirdaí an orm ústar sa bhearla, le hárdú hort da rinne bhain, make corrigas, do, no go. Eolas cimsí le foiil focloir.ie a dacail se bhriathair. Ma chuirdaíonn tú an briathair make mar hampla. Is féidir leat cliceal an ocail verb an acail le gen, agus be foiil agad lein eolais modulais an bhriathair sin. An aimsir chaite bhí le feiceal nar ascin an ineag, as féidir teart an Aimsirí eile a cliceal liosta anuas. Ag bair na fonneige bí na tainnim briathair le foiil genú sa chaite seo, mar aon leis an aidiacht bhriathartha an past participle genta sa chaite seo. Tá na Pearsana éagsúla le feiceal, rinne me mar hampla, rinne tú, rinne se, an orm cheiste, an nearnama, an orm eolta, nearnama, agus a séir bhriathair. Sin an orm ústar nó na léir céirinne, céanan nó céanhí rud éigean, rinneú sa chaite seo. Agus tá an orm cheiste, an nearnú, agus an orm eolta, nearnú, den tír bhriathair luaite fásta. Sa liosta anuas tá na Aimsirí eile le foiil mar luaime, mar aon leis a bhó coinile, an mó ordaí ag sa mó foirmeacha. Tá mé geirí I used to make, no I used to do chorniúil, ní bhfuil a déanú go a cliceal ar an aimsir an bhreith chaite sa liosta anuas, le teachtar an eolas sin. Dhéanann mar sin. Le cáis eolas faoin aidiachtaí agus faoin bhriathair, tá eolas le foiil focloir.ie module le aidiachtaí agus réamhfhocail chomai. An aidiacht mai mar hampla. Fear mai, ban wai. Bhriathartha, fear waithe constant cíal ag deirú fear. Agus an sin breisiam na aidiachta mai níos fear. Agus form na Aimsirí chaite den breisiam ní bear. Sarchiam na aidiachta an sin an duine is fear sa rang. An aimsir chaite den tarchiam an duine a bear sa rang. Agus an réamhfhocail do. Tá na Pearsana ar fád le feiceal, dom, duid, etc. Mar sin, ní bhain gur focloir anúsaide focloir.ie as ghramadach den scothaí fásta.